chú bay ule tun tung chuan covid vaccine lak wanga dam lam katok soi na komna kanon te chuak dona ami zo tongin karon da dot ani covid vaccine hi mitam takin lak lo tur ten tia an hlau em em a amai ro chu lam kalama chuanin dam nan an lo manga stroke wanga tlu andar le lam cha thei lo kalpo kal le thei lo chumi chuan dam na achanga chu tu na akomna kanon te chuak ve don ani chu vei ule kabula hian puliana oma ani hi stroke wanga tlu ania akele lam le la dar thla jong hi azenga akal thei lawa chuan vaccine lak wang hianin damna achanga ni thatakin akal le thei to hianin alom om em ema ma kan lo kom do ni to hian pulian eng tinge vaccine ilak kha tuntuman laka hian ni a zuni som hi le paruk mani lokha anyang chu mai om dan kha min sil them eng tenge yom kha ma chuan in soisel na engma kanei lova sang hi le panga kum khan thi tlanga kazina ekina kan thiara chu to chuanin stroke in katlua chu to tang chuanin cha thei lo in kom char chara ka ke te hi kal nei te len ka so na chuwang chuan engma thok thei long kom char char ani tun tuma vaccine kala ki katan chuan alom ema katan chuan ban nei na ro pui tak ani a hei ai dam doi tha chung chuang hi a omin karing lo ma chuan ke in tiang holing ka kal thina tuna chuan ke tiang po hol angai to lowa hei kalpang a in ka kal thei to katan chuan alom em ani ani mo ani le mo doctor bulakhan ivain entir lem idam nu hian inen tir to lem lo inen tir to lem lo mo ani le itaksa te insoi na te ilanem ka tha hrui hian mai social dang em chu ka nei lem lo katan chuan a tha em mo in chi lo kha ni ka hlau chu ni in kan chi lo wang te ka hlau ngoi ani ani le in chi zo vele khai dam ngal nge ani ni thum nuwa ni khat nu a chuan ni ngal mai lo we ani li nuwa zana kamu zinga kan tho tur kha ka mor ka kan lo do na ma se ka ke kha adam ni ka hria te chuan khuma tang khan kan han tum thla kha a lo dam ta te chuan hallelujah kan ting hal thut meya engma na kha kan ei to lo reng thata that je chu he dam doi hi mo mi zong in chiu vek se ka du ani tuna vaccination lak mek ne a vaccination chungchang a hianin engama soibel du ilanem soidu chu tam tak om thenga amara chu vaccination tuna mi hi katan chuan alom em a sang hi le panga tang khanin kal thei lo le na thok thei loin kom chara tuna kadam ta ani a chuwang chuanin vaccination hi a te lianin mi zong hin chiu vek se ti hi kadu dan ani vaccination thatpui berte jinga mi ni karinga tuna mai kaldan milo entir theyangem khongain ma chuan tian ka kal thina mo tian tuna chuan hei tian ka kal thei to ni a fu dan chumo a soi mai ai a chiang zok a soi hi a hril fia zo lo ka kele lam heta kamit thleng hianin a chelei thei lo ania ka dar te mol nen ten ka kal thia nia tuna chuan kalpangai ka kal thei to a tan chuan alom em ani ole tuna kan hmuta kang khan atak nge in pulian ne tang khan in covid vaccine that je kha kan hmu a mitam takin kan in soi thai thina lak lo tur te kan ti a amai ro chu ani hena tang hian test te bani that tak ka ngai thla zo che a tha ani ti kha a chiang em ani tuna hian midang tam tak tlang nuam khomi thok lama har sat na nei te he dam doi vaccine wang hianin damna an chan jok ani ti kha hria ila he vaccine hi a hlau om lova mitam takin
damna an chang zawka thatlo na pakhat ma anei lo ti kha hria ila he vaccine hi ala thei zong zong hi chuanin ila vekang u ti kha kan soidu ani le tuna kan hmu ta kang khan Manipur lam kalama chuanin he vaccine laka wanga damna chang kha an nual ani a Mizoram lama hianin damna chang kanom ve emo vaccine laka wanga damna chang kanom ni chuan lama khan kan lo sei don nia